Haleluya. Ibituma duhagarika umutima birahari kuri kw'Imana. Kubura amafaranga bishobora gutuma umuntu ahangayika agahagarika umutima. Imwe wabonye mama, imwe wabonye abantu bagusuzuguye, imwe wabonye abantu baguciye amazi, imwe wabonye abantu bavuga ko byarangiye, imwe wabonye abantu bavuga yuko bigucanze, imwe wabonye abantu bavuga ko ugiye kwiruka ku musozi, imwe wabonye ikaguha urubyaro, imwe wabonye ikakubakira, imwe wabonye ikaguha ubuzima, imwe wabonye ikakwambika, imwe wabonye ikaguha amafaranga, imwe wabonye ikaguha imyambaro yo kwambara. Nimureke duhaguruke tuyiterere. Haleluya. Imwe twabonye. Reka ngwanurire muri aya materaniro. Imana igiye kuguhuza n'umuntu kuvana mu kibazo wari urimo agutereke mu gisubizo. Imana igiye kuguhuza n'umuntu alishimwe. Haleluya. Imana igiye guhagurutsa umuntu mu bantu. Ndagira mbabwire ngo dufite abantu benshi ariko twabuze umuntu. Uwo muntu no mwakire mu izina rya Yesu. Imana yambwira mwakire, ntiwongere guhagarika umutima, ntiwongere kubabara, ntiwongere gutinya, ntiwakire ngo kandi ngo ndi wihebe, dore ndi Imana yawe, ngo nzajya ngukomeza, ngo kandi nzajya ngutabara, ngo nzajya ngukirisha ukuboko kwanjye kw'iburyo, ngo ariko gukiranuka kwanjye, kandi ngo abakurakariye bose ngo bazakorwa n'isoni bamware. Reka nkubwire ikintu cya mbere kigomba gutuma udatinya, nuko Imana iri kumwe nawe. Komera Imana amashyi. Imana iri kumwe nawe. Korera Yesu, dukorera uri ku mugongo w'Imana. Ngiye kubona mbona Imana ihagurukije umuntu mu bantu. Yarakubonye kuri YouTube channel, arangije mbona afashe nimero yawe akajya akunda gukurikirana indirimbo zawe mu masaha y'ikigoro bavuye mu kazi. PN Wasaka. Ngiye kubona mbona umutima we Imana iwushyizemo gutekereza yuko wowe uri umuntu ukomeye ariko ufite ikibazo cy'ubushobozi bwo kudasohora indirimbo ziri video. Ngiye kubona mbona araguhamagaye arakubwira ngo ndikumva ashaka kugufasha gusohora indirimbo za video. Dore ikintu kikubayeho rero, ariko tuvuge ngo haleluya. Amen. Dore usohoye indirimbo zigera mu 10 ziri video, ariko azisore Imana irambwiye ngo dore yubitse igikombe cy'uburozi ku buzima bwawe. Faya. Kandi ngiye kuguhanurira nk'umuhanuzi. Imana irambwiye ngo ntabwo uzagira inzu imwe, Imana izaguha inzu nyinshi ugire n'abapangaje.
I'm
ntacyo mukwiye gupfa namwe badiyakoni mwese mukorana umurimo mukundanye namwe banyarwanda mwese muturane mukundanye mukuremereka mu mitima yanyu mukorane umurimo muhuje kuko uwanga mwene se atazaragurwa n'ijuru kuko uwanga mwene se wese atazaragurwa n'ijuru erega ni byiza ayiwe ni byiza ni iby'igikundiro abakristo bakorana umurimo bakundanye bimeze nk'amavuta yasuzwe mu mutwe wa romeo agatemba mu bwanwa no ku misozo y'imyenda ye ayiwe agatemba mu bwanwa no ku misozo y'imyenda ye ni byiza ni iby'igikundiro abakristo bakorana umurimo bakundanye bimeze nk'amavuta yasuzwe mu mutwe wa romeo agatemba mu bwanwa no ku misozo y'imyenda ye agatemba mu bwanwa no ku misozo y'imyenda ye Hallelujah.
ariko twebwe twarakubiswe turakubitiwe wagenera ukazabura haleluya haleluya ubuhamya bwanjye burasoma harabura ikintu kimwe cyangwa ibintu busoma ariko ni mu bantu ari umushogoro utagira umunyu umushogoro murawuzi turi muri gashogoro cya gishogoro nyine ariko hari ibintu Imana yahinduye nawe ushonje nagira ngo mutangarize ngo hari Imana ihindura amateka umuntu agashyira ku ziko akarya haleluya Use wamenya ko nawurira ese wageraga ku bishyimbo by'iwacu ukagira ngo ni ihene zabyori haleluya ariko hashimwe Yesu hashimwe Yesu ujya uhindura ibintu bigahinduka rasi haleluya birashoboka ko wabuze naho ukuri uwo mushogoro ariko naje kukubwira Yesu utanga ibiryo aragabura arambika agira neza haleluya abantu bavuga ngo urapfuye haleluya Imana ikavuga ngo ntabwo uri uwo gupfa ahubwo ugiye kubaho wazamura Imana icyubahiro tumuteretse mu bise by'amaraso yawe reka uhagararane nawe kandi mukoreshe iby'ubutwari tugukomeye amashyi menshi kuko uri kubaka turongere tukuvugirije impundu akira amasari yawe wagize neza Yesu watwiciye umwaka utwari dupfuye rubi izina ryawe ririhimbazwe urakoze urakarama amen haleluya izongera ikore n'ibindi kariya bikoze w'Imana Moise kari mu cyubahiro Imana yabahaye muze mutugaburire tugeze ijambo ry'Imana amen ngo umuntu umurebe mu maso umubwire ngo Imana iragukunda nyuma wongere mubwire ngo kandi Imana we no kukugirira neza kuri uyu munsi haleluya nitwa Prophete Moise ndi umupapa dufite madamu dufite n'abana hanyuma tugira ubuntu bukomeye kongera kugaruka hano Imana ihabwe icyubahiro Imana ishimwe yabinyujije mu bayobozi bakadutumira hanyuma munyemerere dukomere Imana amashyi menshi yabyemeye tukahagera mu izina rya Yesu haleluya hanyuma kandi dushimire n'abayobozi baha n'abakozi b'Imana bahanza abahanuzi munyemerere tubatunga ibiganza tubabwire tuti ni mwubahwe bantu b'Imana muvuge ngo ni mwubahwe bantu b'Imana haleluya hanyuma twongere dukomere Imana amashyi menshi yaturaritse twese uko turaha Imana ishimwe hanyuma reka dusome Bibiliya y'ijambo ry'Imana tuganire Bibiliya ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana bice byaho 14 ni ijambo musanzwe muzi iry'Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo turiganiriremo amen haravuze ngo nimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere mu rugo rwo kwa data hari amazu menshi iyaba adahari mba mbabwiye kuko ngiye kubategurira hanyu kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye ngo aho ndi namwe muzabeyo kandi aho njya inzira murayizi n'iryo jambo ryonyine tugiye kuganira bivuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu haleluya ngo umuntu umubwire ngo ntuhagarike umutima ihagire icyongera kugutera ubwoba
Imana ishimwe. Bene data, iyi Imana ivuze ngo ntiduhagarike imitima, nuko bibona ko isi turimo yaducanga, bibona ko isi turimo yatuma duhangayika, kubera ko twese turaha. Ushobora gusanga uko turaha twese twaryamye, ariko mwese siko mwasinziriye. Kubera iki? Hari igihe umuntu ajya kuryama ntaryame, akarara atekereza, akarara yibaza uko buri buce amerewe, akibatise ni bucya burira gute, biragenda gute. Ibyo bikamuhangayikisha umutima, ntasinzire. Amen. Ngo umuntu mubwire ngo ibituma uhangayika birahari, ibituma uhagarika umutima birahari. Haleluya. Ibituma duhagarika umutima birahari kuri kw'Imana. Kubura amafaranga bishobora gutuma umuntu ahangayika agahagarika umutima. Umubyeyi kuba afite umugabo ntagire urubyaro bishobora gutuma ahangayika agahagarika umutima. Ubushomeri bushobora gutuma umuntu ahagarika umutima. Uburwayi bwatuma umuntu ahagarika umutima. Kubura imyambaro, kubura amahoro, gusuzugurwa no kwangwa no gutukwa no kujugunywa, ibyo byatuma umuntu ahagarika umutima. Ariko uyu munsi nabazaniye inkuru nziza. Haleluya. Kandi haleluya. Nabazaniye inkuru nziza, nabazaniye message, nabazaniye ubutumwa. Imana yambwiye ngo nimwongere guhagarika umutima, ahubwo muyizere, ahubwo muyiringire. Imana irahangaha. Haleluya. Twongere guhagarika umutima. Ngo umuntu mubwire ngo ntihagire ubwoba, ntiwongere kugira ubwoba uri imbere y'Imana. Ubwire ngo ntiwongere kugira ubwoba uri imbere y'Imana. Ntiwongere kugira ubwoba uri imbere y'Imana. Ntiwongere gutinya. Nimba warahamagawe n'Imana, ukabusanga Imana, ukayirirwa imbere, ukayirara imbere, ukayisenga mu gitondo, saa sita ukayisenga. Haleluya. Nimugoroba ukaba uri kumwe nayo, ntiwongere gutinya, ahubwo n'uyizere. Haleluya. Kuko twese turaha dufite ibyifuzo. Nta muntu uri muri riterani afite icyifuzo. Nta n'umuntu uraho udafite icyabura. Ntawe. Ariko reka mbabwire, nubwo dufite ibyifuzo, dufite n'ibyo tubura, ariko dufite n'ibyo Imana yakoze. Dufite n'ibyo Imana yakoze. Dufite n'ibyo Imana yakoze. Umuntu wese uri ahangaha, wicaye ahangaha, uteze amatwi aha, ndagira ngo ngutangarize kuba uri ahangaha, kuba utigejeje uyu munsi ujye uhumeka umwuka w'abazima. Si uko utahuye n'ibyari kuguhitana, si uko utahuye n'ibyari kukugonga, ariko Imana yahabaye cyagihe. Vuga ngo cyagihe. Cyagihe iyahabaye cyagihe mu bihe byatambutse, ikagira igitangaza kimwe cyangwa bibiri ikora, ukaba ubyibuka, ukaba ubizi neza. Yambwiye ngo ndiyo yongeye kugaruka gukora n'ibindi. Haguruka uyiterere. Haleluya. Yayindi wa muntu muhabura mubwira ngo yayindi wageze kubona mu bihe byatambutse, mu bihe bishize. Imwe wabonye mama, imwe wabonye abantu bagusuzuguye, imwe wabonye abantu baguciye amazi, imwe wabonye abantu bavuga ko byarangiye, imwe wabonye abantu bavuga yuko bigucanze, imwe wabonye abantu bavuga ko ugiye kwiruka ku musozi, imwe wabonye ikaguha urubyaro, imwe wabonye ikakubakira, imwe wabonye ikaguha ubuzima, imwe wabonye ikakwambika, imwe wabonye ikaguha amafaranga, imwe wabonye ikaguha imyambaro yo kwambara. Nimureke duhaguruke tuyiterere. Haleluya. Imwe twabonye. Haleluya. Muhagarika imitima yanyu, muhagarika imitima yanyu, ahubwo mwizere Imana. Muhagarika imitima yanyu. Haleluya. Abisiraheli bari mu Egiputa, bari mu bantu bababaye cyane kurusha abandi. Aba Bisiraheli bari bayobowe n'umugabo witwa Farawo, kandi ngo Farawo ngo mu bintu yabakoreshaga imirimo y'uburetwa, abatuza mu buzima bwo gutotezwa.
akabakoresha n'abahembe, kandi nimba ari ikintu kibabaje ni ugukora ariko ntuhembwe, ukaba nduhira abantu. Igihe cyo kugira ngo Imana ibibuke, vuga ngo igihe kigeze. Umuntu mubabara mubwira ngo nawe igihe cyawe kigiye kugera. Igihe kigeze. Biravuga ngo nabwo bati ibintu ubuzima twazabamo kugeza ryari. Baravuga bateka twicare imbere y'iyera, ngo baricara, vuga ngo baricara. Bagira bati ngo bakora ibintu bitatu bingahe, ngo icyambere ngo bararize, vuga ngo bararize. Ngo umuntu mubwire ngo nta marira umaze iminsi urira, mubwire ngo uyu munsi Imana irayaguhoza. Mubwire ngo Imana uyu munsi iraguhoza amarira umaze iminsi urira. Cya kabiri ngo barangije baraniha, bagira bati. Icya gatatu ngo barangije baraboroga, ngo hanyuma ngo gutaka kwabo, kurira kwabo, kuniha kwabo no kuboroga kwabo ngo kuva mu isi kugera gute yemwe, ngo kuva mu isi ngo kurazamuka kugera mu ijuru, ngo kugera mu ijuru. Ngo Imana yibuka isezerano yagiranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Haleluya. Amarira y'Abisiraheli agera mu ijuru. Ngo Imana ngo irangije, haleluya, ngo ireba umuntu mu bantu, iragenda ifata Mose namubwira ngo genda ujye kunzanira abantu. Reka ngo anurire muri aya materaniro, Imana igiye kuguhuza n'umuntu kuvana mu kibazo wari urimo agutereke mu gisubizo. Imana igiye kuguhuza n'umuntu alishimwe. Haleluya. Imana igiye guhagurutsa umuntu mu bantu. Ndagira mbabwire ngo dufite abantu benshi ariko twabuze umuntu. Dufite abantu benshi ariko twabuze umuntu. Uwo muntu no mwakire mu izina rya Yesu. Imana yambwira mwakire, niwongere guhagarika umutima, niwongere kubabara, niwongere gutinya, niwakire umuntu Imana iguhaye. Ingawe nakomera Imana amashiga ishimira, ababyeyi tukavuza impundu, tukavuza impundu. Iyo usomye Yesaya 41:10, Bibiliya iravuga ngo ntutinye ko ndi kumwe nawe, ngo kandi ngo ndi wihebe, dore ndi Imana yawe, ngo nzajya ngukomeza, ngo kandi nzajya ngutabara, ngo nzajya ngukirisha ukuboko kwanjye kw'iburyo, ngo ariko gukiranuka kwanjye, kandi ngo abakurakariye bose ngo bazakorwa n'isoni bamware. Reka nkubwire ikintu cya mbere kigomba gutuma udatinya, nuko Imana iri kumwe nawe. Komera Imana amashyi, Imana iri kumwe nawe. Imana iri kumwe nawe. Tangariza abantu batatu babwire ngo Imana iri kumwe nawe. Ntiwongere gutinya, ntiwongere gutinya, ntiwongere gutinya. Imana iri kumwe nawe, Imana iri kumwe nawe. Yaratwimanye uwo Yesu ishuru ibiho, kandi sibanga barabizi ejo bundi yarakura. Yaratwimanye uwo Yesu ishuru ibihumbi n'ibiho, kandi sibanga barabizi ejo bundi yarakura. Imana iri kumwe nawe, Imana iri kumwe nawe, nukuri kw'Imana, Imana iri kumwe nawe. Ndagutangariza ko Imana ituri uyu musozi, uvuga ngo iyo waje gushakana ntabwo uyibone. Imana irahangaha, iri kumwe nawe, ntutinye. Imana iri kumwe nawe. Tera haleluya. Amarira azashira, bana b'Imana, Yesu dukorera.
amafaranga agashaka kuva mu buzima bwawe. Nuba ufite amafaranga uzamufasha gutega, umuhetike aceho agenda. Mu bibazo bikomeye umuntu ashobora kugira nuko abantu bagenda n'Imana ikagenda. Abantu bagiye n'Imana ikagenda. Umva, waba ugiye kwicwa inzara, waba ugiye kurindagira, byaba bigucaze, haba harangiye. Reka mbabwire, turashimira Imana ko abantu bagenda ariko Imana igasigara. Mu mahirwe akomeye dufite nuko tukiri kumwe n'Imana. Haleluya. Mu mahirwe akomeye tugifite, mu mugisha ukomeye tugifite nuko tukiri kumwe n'Imana. Ari Imana yacu. Umuntu ashobora kuguteranya n'abantu, umuntu akaguteranya n'umuntu w'inshuti yawe, hanyuma wa muntu wari inshuti yawe agasiba nimero yawe kubera ko umuntu yamuguteranije. Ariko nimuhereze Imana icyoro, nta muntu uzaguteranya nayo, nta muntu uzaguteranya nayo, nta muntu uzaguteranya nayo, nta muntu uzaguteranya. Bibiliya ngo siko bizahora ku bantu bategereza Imana, ntabwo bazakorwa n'isoni kereka bava mu isezerano. Ari nta mpamvu abo ngabo n'Imana izayobesha kubashishe. Nimuhaguruke muterere y'Imana yarasigaye. Imana yarasigaye. Imana yarasigaye. Yego. Imana iri kumwe nawe. Nukuri ko Imana ntabwo yagiye. Imana iri kumwe nawe. Icya kabiri kigomba gutuma tudatinya nuko ari Imana yacu. Umuntu mubwire ngo ni Imana yacu. Ni Imana yacu. Kandi iyi Imana yacu ni umubyeyi. Vuga ngo ni umubyeyi. Nta mubyeyi ufite umwana ashobora gusaba bombo cyangwa umugati ngo amuhereze ibuye. Hoya, umubyeyi nyina aho umwana icyo amusabye. Ndagira ngo mbabwire ngo twese uko turi aha ngaha turi abana imbere y'Imana. Turi abana imbere y'Imana. Hanyuma iyi Mana ni papa. Muri yaravuze ngo turi abana b'Imana. Aravuga ngo turi abana b'Isumba byose. Aravuga ngo papa ni umutegetsi utegeka iki? Umuntu mubwire ngo papa wacu ni umukire, mubwire ngo ni boss. Imana ni inshire. Muri bimwe mu bintu biranga umukire abafite abaje afite n'abagaragu. Nimba utari wagira abaje utari wagira abagaragu, haraho utari wagira pe. Tuvuge ngo haleluya. Niyo mpamvu bitajya biba ngombwa ko yo yiyizira ikadutuma. Vuga ngo turi abakozi. Hanyuma rero hari abantu banga kuba abakozi, ariko umwana mu rugo ni umwana ugira imirimo akora. Haleluya. Ngo umuntu mubwire ngo kuva uyu munsi wa none uri umukozi w'Imana ukaba n'umwana w'Imana. Haleluya. Ukaba n'iki? Ukaba n'umwana w'Imana. Rero umuntu ugira umubwire ngo uzi ko ari Imana yanjye, mwiyemere umubwire ngo ni Imana yanjye. Mubwire ngo ni Imana yanjye. Hanyuma rero kubera ko ari Imana yawe, tuvuge ngo amen. Umuntu wese waje hano uyu munsi, hari ikintu arimo asaba, arimo agira ati, arimo asaba, wizere ko ugihawe mu izina rya nde ya Yesu. Wizeye kugira gute ugihawe. Ntiwongere guhagarika umutima uri imbere y'Imana, ntiwongere guhagarika umutima uri imbere ya papa wawe, ntiwongere guhagarika umutima uri imbere y'Ishobora byose, ntiwongere guhagarika umutima uri imbere y'Ivuga bikaba, ntiwongere guhagarika umutima, ahubwo wizere Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Umukozi umwe witwa Gehazi yahagaritse umutima. Muri bimwe mu bintu bituma abantu bahagarika umutima, baba babonye ibibarwanya ariko batabonye ibarwanirira. Umuntu mubwire ngo dufite iturwanira nubwo iturwanya bihari. Haleluya. Ahagarika umutima kubera ko yarabonye ko ingabo z'Abasiriya zibateye ngo kandi zari nyinshi. Hanyuma ngo agera imbere ya shebuja witwa Elisa, amubwira ijambo rikomera, amubwira ngo biracitse kandi birayobye. Aramubaza ati se nibiki bicitse nibiki biyobye? Ati ntiwamenye ibiri hanze aha. Ati se nibiki biri hanze aho ngaho? Ati dore hanze hari ingabo nyinshi z'abasirikari bakomeye, kandi kigaragara nta handi hantu bagiye, baje hano. Kandi uko tubona barimo bareba
barimo barareba nk'abatari budusige. Haleluya. Elisa arangije areba umugaragu we, aramureba aramwitegereza, abona muri mwe bintu bimuteye ubwoba, nuko atari yamenye ingabo zo mu ijuru, atari yabona ingabo zo mu ijuru. Ndagira ngo mbatangereze ko mu ijuru hari zifite imbaraga kurusha izindi ngabo zose. Komera Imana amashyi. Mu ijuru hari ingabo, Yego. mu ijuru hari ingabo. Alado pestakota shato pestakwa. Aravuga uti impamvu bimubayeho ntabwo ari yamenye ibirere by'amavuta bindiho. Elisa arangije aravuga ati reka musengere. Nubona umuntu umugendana ariko ukabona n'umunyabwoba, n'umunyantege nke, ujye umusengera. Ko umuntu wari Satani akubitisha abantu, icyambere kubatera ubwoba. Iyo umuntu afite ubwoba aba ari muri risk yo gupfa no kwiyahura. Haleluya. Ntiwongere kugira ubwoba, ntiwongere gutinya. Haleluya. Biblia iravuga ngo Elisa arasenga, ngo asenge, ngo abwira Imana, arayibwira ngo wambabarira kakugirira nk'umugisha ugakora ku maso y'uyu mugaragu wanjye. Biblia iravuga ngo Imana irangije igira gute? Ngira mwumvira. Ngo hanyuma ngo Gihazi ngo yubuye amaso arebye mu ijuru, ngo abona hari izindi ngabo. Muri mujye uvuga ngo naringize ubwoba, bonye ingabo ziturwanya, ariko mbonye izo turi kumwe, bitanshimira Uhoraho. Haleluya. Iyo kiba mu ijuru hatari izindi ngabo tuba twararangiye, ariko turashimira Imana. Nukuri mureke tuyikomera amashyi, mureke tuyikomera amashyi, mureke turashimira Imana, turashimira Imana, turashimira Imana. Ijuru hari izindi ngabo. Aravuga ati nazibonye nibyo zirahari, ariko baracyagukeneye. Hanyuma ngo Elisa yambara yitonze, ntabwo bafite, nta gutinya afite. Haleluya. Arangije arabyuka, aroga, arisiga, arambara. Hanyuma ngo agire ngo asohoke agende, yibuka ko hari Imana iri mu ijuru yumva gusenga. Yumva kugira guteyemo, yumva kugira guteyemo. Ndagira ngo babwire ngo mu ijuru Imana yacu yumva gusenga, Imana yumva gusenga. Ndagira ngo abantu twaje gusenga, ntabwo twaje guhamba imbwa. Imana yo mu ijuru yumva gusenga, Imana yumva gusenga. Imana nukuri kw'Imana, Imana yumva gusenga, Imana yumva gusenga ko bayisenga, Imana yumva gusenga ko badafite shinge na rukero. Imana yumva gusenga, Imana yumva gusenga. Tuyikomera amashyi. Nukuri twasenze tubabaye, tubona Imana iratunesheje. Twasenze twambaye ubusa, tubona Imana iratwambitse. Twasenze tudafite icyerekezo, tubona icyerekezo turakibonye. Ariko tuvuge ngo amena. Twasenze nta nzira tubona, tubona Imana iciye inzira. Avuga ngo gusenga. Twasenze ibitwugarije ari byinshi, biteye ubwoba, bigambiriye kuduhitana, tubona bituvuye imbere biragenda kubera gusenga. Nimukomere Imana amashyi yumva gusenga. Pawulo na Sila barabafasha, babaziza ubutumwa bwiza, barabajyana babakatisha muri gereza, babakatisha muri gereza, babaziza ko basenga, babaziza ko baririmba, babaziza ko bavuga ubutumwa bwiza. Ngo bahageze ngo icyari kiri muri bo, baba we, ngo icyari kiri muri bo ngo ndicyabemerera guceceka. Iwa icyari kiri muri bo ndicyabemerera kugira gute? Bahageze ngo baravuga bati nta reka dusenge, niturangiza tunaririmbe. Dore ikintu cyabaye, ngo barasenze, ngo bamaze gusenga bararirimba, ngo batera amakorasi barabyina. Bagira gute yemwe? Batera amakorasi barabyina. Ngo hanyuma Imana iri mu ijuru bireba icyo bazira. Icya kabiri bireba n'icyo bakoze. Tuvuge ngo biragishira amanuka, iravuga ati nta muntu nohereza gukingurira iriya miryango ya gereza. Iravuga ngo kubera ko aba bana banjye ari abanyamugisha, n'abo bafunganye bagomba kugira umugisha. Ngo barangije bagiye kubona ngo muri miryango ya gereza igize gute? Irakingutse. Reka ngo hanurire muri aya materaniro, hari imiryango Imana ikinguye kubwo kuza gusenga, hari igitangaza Imana ikoze kubwo kuza gusenga, hari umuryango Imana ikinguye kubwo kuza gusenga. Nimuhaguruke dutere haleluya. Tela
tuwongere guhagarika umutima ahubwo wizere Imana. Mu rugo rwo kwa data hari amazu menshi. Ngo Elisa arangije aragenda, amaze arasenga aravuga ngo ntari nahagera ntiwamfasha nkakugiriraho umugisha ukabampumira amaso. Imana nabwo uti mwana wa niki wansaba ngo nkwime? Ubundi umuntu ukiranuka, umuntu uri mu ihame ryo gukiranuka, ikintu asabye Imana niyo yabitari yakimuha, ibiri mu nzira iza kukimuha. Uwo muntu muhora mubwire ngo Imana iri mu nzira kuguha icyo wayisabye. Niyo yabitarakigu iba iri mu nzira. Andobesika iba. Haleluya. Reka mbabwire rero mbahumurize muri aya materaniro tuvuge amena. Imana yakatishije itike yo kuza kugutabara. Imana yakatishije itike yo kuza kugutabara. Haguruka utere haleluya wakire. Ugomba kujya gutega Imana. Mwari muri Imana yakatishije itike yo kuza kukurega. Haleluya. Barasohoka kuko Imana yari bimwemereye. Yamaze kubahuma amaso. Ibaze baje gushaka Elisa ngo bamwice. Elisa asenza atarabageraho. Imana yumva gusenga kwe igira ibindi ihuma amaso. Muzi ko ari gihe tuba turi ahangaha turimo dusenga, Imana ikagira ibyimwaza nubwo bitaraha, aho biri bikamenya yuko twagize gute twaseze. Imana ikabimwaza. Reka ngo hanurire mu izina rya Yesu. Imana imwaza ibyakumwazaga niyo byabitaraha. Ibyo muri karitsiye byaguteraga ubwoba, Imana ibimwaze. Imana ibimwaze. Imana nibimwaze. Imana nimaza amate. Muhaguruke mutere haleluya. Imana ibimwaze. Imana ibimwaze. Imana ibimwaze. Imana ibimwaze. Imana ibimwaze. Imana mukomere Imana mashimwa. Imana irabimwaje. Imana irabimwaje. Ngo Elisa arazamuka ngo abagere imbere. Ngo abagere imbere. Umva ariko abaje kwica Elisa bageze imbere. None baramubwiye bati ahantu turi byaducanze. None wadufasha ukaturangiraho kwa Elisa, ukatwereka ahantu Elisa ari. Wabyumvishe? Uzi ikintu cya mbere kibaye Imana iri gukora? Barimo baramubura kandi bamubonye. Ngo umuntu mubwire ngo hari ibintu byakubuze kandi byari byakubonye. Barimo baramubaza, barimo baramushaka, barimo baramubura kandi bamubonye. Tuvuge ngo haleluya. Elisa arangije arababwira. Ababwira ati ni Elisa muri mu mushaka ati. Atereka mbabwire rero. Ati muzi ko mwayobye. Muzi ko mwayobye. Arababwira ngo dore iyi si yo nzira kabiri uyu ntabwo ari wo mudugudu. Tuvuge ngo amena. Kandi haleluya. Reka ngo hanurire ibyari bije kugushaka, bizi ko bije kukwica. Imva biragushatse birakubuze, inzira byayiyobye, Imana yabikatishije indi nzira. Bibiliya iravuga ngo bazanyura mu nzira imwe baguhiga, ibatatanyirize muri zingahe yemwe? Muri zirindwi. Hari inzira zirindwi Imana itatanyirijemo abagome bawe. Hari inzira zirindwi Imana itatanyirijemo ababisha bawe. Hari inzira zirindwi. Banyura muri imwe haje kutwica, ikabanyuza muri zirindwi batatanya, bakatubura bari batubonye. Ngo ababwire ngo iyi si yo nzira kandi si wo mudugudu. Agerekaho irindi jambo rya kane. Arababwira ngo ahubwo rero mureke mbafashe, mwebwe nimujya inyuma yanjye. Vuga ngo hari ibintu bigiye kujya inyuma. Gira gutya. Vuga ngo hari ibintu Imana igiye gushira inyuma. Vuga ngo hari ibintu Imana igiye gushira inyuma yawe. Abari bazi ko bakudepansha bagiye kujya inyuma, Imana igushize imbere. Abari bazi ko bagusize bagiye kujya inyuma, Imana igusize imbere. Niki kibaye muri aya materaniro? Hari ibintu Imana ishize inyuma yawe. Ariko uramuroza Imana imushyira inyuma cyangwa imushyira imbere? Hoya uriya munyeshari Imana imushyira imbere yawe cyangwa imushyira inyuma? Hoya iriya ndyarya
imana yishira imbere cyangwa yishira inyuma. Uriya mugome imana imushira inyuma cyangwa imushira imbere. Nimuhaguruke muterare y'Imana irabyemeye. Bagiye kujya inyuma tugiye imbere. Imana irabyemeye. Hey! Umuriro uratse, ikirere kirakingutse. Komera Imana amashyi. Reka duhanurire mu izina rya Yesu. Imana igiye kugukorera igitangaza gitumara atazongera kukumenyera. Imana igiye gukora ikintu gicecekesha abanzi bawe, gicecekesha abagome bawe, gicecekesha. Reka duhaguruke dushimire Imana. Reka mbabwire, reka mbabwire, reka mbabwire. Muzi ijambo riri muri Zaburi ya 12:6. Haravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha ndagira nteye ndahaguruka ndashira mu mahoro. Wabagize gute? Wabacuriwe. Reka mbabwire rero, tugiye gutera haleluya 7 zo gushimira Imana ko ihagurutse agapidestari ikatumwariza ibyari bivuga tumwari. Murabyumva buriya? Murabyumva buriya? Kandi haleluya, kandi haleluya, kandi haleluya. None se Luka 1:37 ntihavuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rigira gute? None se reka mbabaze, iyo ugeze kuri 45 ntihavuga ngo hahirwa, ntihavuga ngo haleluya tuvuge amena. Luka 1:45 tuvuge ngo haleluya. So hari ijambo rivuga ngo hahirwa uwizeye ko ibyabwe n'Umwami Imana bizagira gute? Bizagira gute? Hahirwa uwizeye ko ibyabwe n'Umwami Imana bizagira gute? Siko havuga. Haleluya. None se mu Baheburayo 11 havuga ngo iki? Bivuga ngo kwizera no kumenya rwose ibyiringiro, tudashidikanya ko bitazabura kugira gute yemwe. None se Yeremiya 1:11 havuga ngo iki? Iramufatira mu rwego uruzi iki? Yeremiya atugura ndareba inkoni y'umurinzi. Iramubwira ngo ibyo uvuze ni byari rwose ibyo bisicyo bisobanura. Iramubwira ngo dore iriya ni ijambo ryanjye navuganye nawe, ati kandi iryo jambo ndaririnda kugira ngo ngire gute? Reka mubwire umuntu umwe amubwire ngo hari ijambo Imana yakuvuzeho ririnzwe n'imbaraga zikomeye zo mu ijuru. Hari ijambo Imana yakuvuzeho. Ngiye kubara 3, 1, 2, 3. Haleluya.
Imana amashyi. ayiwe Dore kibaye rero. Imana iguhaye imodoka yo hejuru nini nziza ifatika iri hejuru ya miliyoni 30. Ariko tuvuge ngo amen. amen. Iri hejuru ya miliyoni 30 ingahe? Ese Imana irabishoboye cyangwa ntibishoboye? Dore ijambo rya kabiri. Nagiye kubona umuntu ufite mikoro. Imana irangije irambwira ngo nkubwire ngo uzasaza ugikorera Imana. Kamudakoma amashiga babyemugize impundu. Pita ko salama. ayi Ijambo rya gatatu. Bikosala. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo iminsi 3 itari yarangira. Dore Imana ikweho impanuka ku buzima bwawe. Imana ifanye impanuka ku buzima bwawe. Edo pifasa. Ukunda Imana wa mugabo we. Kunda Imana. Pani ndabwiye ngo nkubwire ngo dore. Kubwo urukundo rwinshi ugikunda. Nayo gukunda urukundo rwinshi. Dore igihembo rero iguhembye. Akira kuzabona ubugingo buhoraho. None uzakomera. Uzaba umukire. Uzaba umukire. Kandi muri bimwe mu bintu Imana izagukorera. Nabonye Imana iguza n'umuntu w'umudamu. Uyu mudamu ajya kubyibuha ariko ni na muremure. Imana yanyeretse uri imbere y'abantu, uri muririmba, uri mukorera Imana, arakunezerera. Kubera yuko rero yahawe umugisha. Nagiye kubona bona gufasha ukuboko arakujyana akwereka ahantu hari inzu, kandi iyo nzu nayibonaga mu gihugu cyo hanze. Imana hanze. Fire. Ariko mwahagurutse mugatera haleluya. Salama katara hata kosi enima dobi fasi egraf. Imana yaje hano bavandimwe tuvuge ngo amen. Uyu muhanzi wari urimo aririmba nanyegere hano mubwire iki Imana mbwiye. Bino hano hagarara. Dore ikintu nabonye ufite indirimbo nyinshi, ariko mu ndirimbo ufite nabonye nyinshi zikoze mu buryo bwa audio. Hanyuma izikoze video mbona zibaye nki. Niko bimeze? Niko bimeze. Tuvuge ngo haleluya. amen. Dore kibaye rero. Vuga ngo ikibaye. Mubwire ngo ikibaye. ikibaye. Fata mu icyo kiganza. Imana edosikara. Dore ihagurukije umuntu mu bantu. Ayiwe. Ngiye kubona mbona Imana ihagurukije umuntu mu bantu. Yarakubonye kuri YouTube channel. Arangije mbona afashe nimero yawe akajya akunda gukurikirana indirimbo zawe mu masaha y'ikigoro bavuye mu kazi. PN wasaka. Ngiye kubona mbona umutima we Imana iwushyizemo gutekereza yuko wowe uri umuntu ukomeye ariko ufite ikibazo cy'ubushobozi bwo kudasohora indirimbo ziri video. Ngiye kubona mbona araguhamagaye arakubwira ngo ndikumva ashaka kugufasha gusohora indirimbo za video. Dore ikintu kikubayeho rero, ariko tuvuge ngo haleluya. amen. Dore usohoye indirimbo zigera mu 10 ziri video. ayiwe Mana we. Ariko azisohora cyane azisohora. Don't fire. Ngiye kubona mbona nyuma yo gusohora izo ndirimbo mbona ukoresheje igiterane kinini, mbona ugeze muri Adena, mbona ukoze ibiterane ayiwe. Imana irabwiye ngo nikubwire ngo imbere gato Imana iguhaye umugisha ukomeye kugeza ku rwego ugiye gukoresha ibiterane binini bizajya bizamo n'abazungu, bizajya bizamo n'abazungu, bizajya bizamo n'abato. Fire kandi cyane amena. Dore ikintu kibaye rero tuvuge ngo amena. Dore mbonye Imana ikuremera urugo, mbona ugize abahungu, mbona ugize n'abakobwa. Imana irambwira ngo dore ugiye kugira umugisha w'abahungu n'abakobwa. Nimukomere Imana amashi mutere hale. haleluya.
hano Imana irambwiye ngo uriho ikimenyetso cy'amaraso, uriho ikimenyetso cy'amaraso. Kabiri, hari umuntu wari witeze kukuroga. Imana irambwiye ngo dore yubitse igikombe cy'uburozi ku buzima bwawe. Ijambo rya gatatu, nagiye kubona marayika w'Imana kwambitse isaha. Imana irambwira ngo dore uvuye mu gihe cy'abantu winjiye mu gihe cyacu. Amashyi ku Mana. Beni wa sala, dore nagiye kubona umuntu ugiye muri banki. Mbaza Imana ko umuntu ajya muri banki agiye gukora mwiki. Ngiye kubona umuntu urimo uravugana n'umuntu, mbona arimo gufunguriza konti, ariko nkabona iyo konti ni y'amadolari n'amayero. Imana irambwira ifunguye ibirere byo gutunga amayero ugatunga amadolari. Imana iguhaye amafaranga, Imana ikugize umukire mu bakozi b'Imana. Imana igize abakire bakomeye. Imana irambwira ngo dore kugize umukire. Piyesaya kandi ngiye kuguhanurira nk'umuhanuzi. Imana irambwiye ngo ntabwo uzagira inzu imwe. Imana izaguha inzu nyinshi ugire n'abapangaje, kuko igihe kigiye kuzagera Imana iguhe n'abazamu bazajya bakurinda. Kandi Imana yamweho ubwire ngo hari igihe wari kurwara indwara ikaguhitana, Imana irangije ibambihema ku buzima bwawe. Iyakurinze cyane n'ubundi iracyakurinze. Komera Imana amashyi kandi akira kwitaba telefone y'umugisha bidatinze mu izina rya Yesu. Ibyo birabasha. Hari umurozi wagufashe agutwara ubwiza, atwara isura yawe. Uku ubona usa uri mwiza pe, ariko ntabwo ari uko wari ukwiye kubusa. Isura yawe, ubwiza bwawe umurozi yarabutwaye. Amare kubutwara arabujyana, nawe ubwawe arakujyana. Nagiye kubona bari umukecuru umeze nk'uwunamirije, umeze nk'ufite n'ikibazo cy'umugongo. Mbona yunamye ku ifoto yawe, mbona arimo ayipongera amagambo mabi. Imana irangije irambwira ngo nikubwire ngo ifoto yawe, amazina yawe, Imana yambuye imbaraga z'umurozi w'umukecuru. Ariko mwatera haleluya. Dore mu bintu bikomeye Imana igukoreye, ikubise imbaraga zakonkaga amaraso, ikubise imbaraga zakonkaga amaraso. Nagiye kubona buri Imana iguciriye inzira, dore uratambutse. Biyafandasira 2024 mu kwezi kwa gatandatu ku itariki 16, dore Imana igukuyeho urupfu, dore Imana ikongereho iminsi yo kubaho. Uriya murozi wakurogaga Imana iramwishe, birarangiye, ubayeho. Ahantu hitwa Kibungo, ahantu hitwa Kibungo, Imana irambwiye ngo hari imbaraga zijya zikomoka Kibungo, zijya ziza kugukubita mu bicuku bya nijoro. Imana irambwiye ngo izo mbaraga zikomoka Kibungo Imana irazikumirisha. Fire Shando Bestash, ufite agahinda ko mu mutima, umaze igihe ufite amarira. Hari abantu bari bagufitiye umumaro bakuvaho baragenda, umeze nk'umuntu usigaye ari wenyine. Perefa, dore ikintu cya mbere Imana ikoze, Imana ikubohoye ku ndwara. Buri ndwara yose yari iri ku buzima bwawe Imana irayikubohoye, Imana yikuvanyeho. Fire ijambo rya kabiri, igukishije ikintu cyitwa agahinda ko mu mutima n'igikomere cyo mu mutima wakomeretse. Sangoma. Ikindi Imana irambwiye ngo nihubwire ngo iguhaye ubuzima butarwara, ikubereye muganga. Kandi Imana iguhaye umuntu uzajya kohereza amafaranga arenga 300 bya buri kwezi kugira ngo ugubwe neza, kugira ngo ugubwe neza, kugira ngo ugubwe neza, kugira ngo ugubwe neza, kugira ngo ugubwe neza. Ntabwo uzasara, ntabwo uzasara. Imana irakubohoye. Dore ubonye zisa kujyana muri
muri Canada mu buryo butunguye. Tamburi biganza hejuru ushimira Imana. Kandi tuvuge amen. Kandi haleluya. Mungu muri aya materano ufite ikibazo cy'umugongo. Ufite umugongo wakusegeje. Gwina. Dete pakosala. Yemukiri nyuma kuhuti kubafu. Ashira gukira mu izina rya Yesu. Nimukomere Imana mashi. Urakize nyuma. Yegera. Fire. Ashira gukira mu izina rya Yesu. Komera Imana mashi. Ashira gukira mu izina rya Yesu. Ashira gukira mu izina rya Yesu. Mukoma mashi muvuze impundu. Ashira gukira. Ni neno fuzo. Ashira gukira. Ashira gukira. Ashira gukira. Ashira gukira. Ashira gukira. Bideme kosa. Ashira gukira. Nezina Yesu. Ashira gukira. Nezina Yesu. Ashira gusima. Nezina Yesu. Imani ngokuya haka kama ni kama batatu. Eba. Imana ngokuya haka kama ni kama batatu. Shamba rya kabiri tutamura yawe. Adopti kosifala. Shidlahi. Pompifa ela. Samuri biganza hejuru. Bibe fasema. Dore. Hari abantu bagera kuri batandatu. Bakoze inama. Bamaze gukora inama. Bakwigaho. Bamaze kukwigaho witwa nde? Nitwa Cyaperi Josiane. Witwa Josiane. Bamaze kukwigaho. Baravuga bati reka tuzajye kumusura. Ngiye kubona mbona bagiye mu isoko. Mbona bahashe umuceri wo mu Tanzania. Mbona baguze ibyo kurya byose birushaho. Ngiye kubona mbona bahashe imyenda. Mbona bashyizemo n'iyaba. Ngiye kubona mbona baje bikoreye baje gusura. Imana irangirira mu rugo rw'itegura abashyitsi bagiye kuza kukureba. Imana isaguhizo yetaje gusaziramo. Ariko nakomena kuzitisha ningwe. Imana isaguhizo gusa. Umwana utanga iki gihe. Ndaguhanuriye nk'umuhanuzi. Ayaga peresa. Akira kuzaba ukikiye umwana w'umugore. Izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Izina rya Yesu.
abantu bakwiga ijambo rya kabiri umubiri wawe ugiye kuzajya wishimagura ukishima. Dore Imana irambwira ikoze dore yishima dore yishima. Ntabwo uzongera kubura amafaranga kabiri gatatu ine fire tuvuge ngo amen. Kane gatanu gatandatu ine fire. Imana irambye ngo kubwire kuva ku mwana w'imfura kugera ku muherezi. Dore Imana irambye ngo kubwire ngo dore ibahaye abaterankunga kandi mu bintu bikomeye Imana igiye kuzakora. Imana irambye ngo hari abana bawe Imana isaha kujya kwiga hanze. Piyesa wari ugiye kujya wumva rimwe na rimwe ubwo ukora ikintu cy'isere ariko ntumenye ari iki. Shalado pidistas graf Piyesi kalana anda sokita Shado pedesta. Tutabona bangahe mama? Tutabona batandatu. Bose n'abanyamugisha nimukomere Imana. Piyesa umazimizi ufite ubwoba bw'iki? None onde kosekele besakada basi ene pasakota umazimizi ufite ubwoba. Siko bimeze? Ufite ubwoba bw'iki? Kubura iki? Kubura iki? Ariko Imana itanga imyambaro cyangwa ayuwa wino nyiguhishe mu mbaraga z'Imana. Ariko tuvuge ngo amen. Nimutunge ibiganza Profete Moise muvuge ngo hanuzi. Dore Imana iguhaye imyambaro yawe iguha n'iy'abana kandi nuhumure. Imana ikoze igitangaza mu nda yawe. Edebede stifastify iyi wirisayini mbora dry. Imana irambwiye ngo nikubwire ngo ntiwongere kuri umeze nk'umuntu watawe umeze nk'umuntu wabeshwe uratabwa. Imana irambwiye ngo dore uragarukiwe nimuhaguruke mutarero y'Imana iramugarukiye. Imana itufanye ubuke kuva umunsi wa none. Kuva umunsi wa none ufite telefone uza kundeba amateraniro narangira gufungurira ibirere byo kwakira amafaranga. Tega ibiganza umunsi n'amafaranga fire